Limbe mar Jipange na Viusasa kawuono nodonje kaunti ma Kiambu. Limbe no ne mapod dhi nyime noywayo jopiny moyudo thuolo mar romo gi jolendo kod kweth mar Viusasa. Joloch mag piem mar Jipange na Viusasa bende noyangi. Elijah Ipala mawuok Limuru kod Simon Munai mawuok Kiambu e joloch mag nus milion e piem mar Jipange na Viusasa. Jopiny ojiw mondo med donje tugono kokalo e neno chenro mag Viusasa mantiere mbui. Tulipoanza hadi leo tumepeana takriban milioni 3. Tumebakisha milioni zingine kama 8 hivi za kupeana. Watazamaji wetu waendelee kutazama vipindi vyetu kwenye Viusasa, waende wasubscribe kwa paybill yetu ya Viusasa ya 724177 kisha waeke 50 shillings ama 99 shillings ndio waweze kusubscribe. Tunawatafuta kwa ubaya. Are you a content creator? Kama wewe ni mtu mwenye digital space is your area, tutakuja baka penye huko. Sisi kwa najua wakulima wanaweza jitokeza hivyo. Wanasema ni hapo na bado wanaendelea.